There is time. Hari ibihe Ahimani reka ikibazo kiba. Mungu anaacha tatizo iwepo kugira ngo ikugirire publicity. Ili akufanyie publicity. Abansi bawe nibazo gutangaza kirese bibajije kuri mu kibazo. Narababwiye ibindi bibazo mwibaza ko ari bibazo nagasamazo Imana ireka ngo bansi babasamarire kuri ico kibazo kumbe mukundi kuboko Imana iko irateka ibigomba. Jesus. Yes. Power. Bakirindira ngumarama. Wakingaliki wanasubiria waibike. Basi kuona useruka wamaze kuzura. Unaonekana umeshamaliza kuenea. Shetani yibaza ngo ararindiriye apfe. Shetani alisubiri. Kumbe Imana ilikuwa inachumba kindi kintu quelque part la Kumbe Mungu yuko nasonga kingine kitu fulani kihivi. Nakutanganije mu izina rya Yesu Kristo. Ninakutangazia kwa jina la Yesu Kristo. Murino fire service. Muri fire service. Ikibazo cyose bari kuracamo. Tatizo lote ulikuna lipitia. Kibayagasamazo kubangu wagurukiye kugira ngo Imana irekure ibitegerezwa kure kuko. Inakuja kusubalisha waliokuinukia ili Mungu